Бүлі энцефаломиелитін үйретіге Хотугулулинге Федеральный университет Доробия научный чинчер институтын учонайдыра жаныған үлелилер. Үрі қайда ғұжорынан бәрелерін тұғынан генетическай чинчиini ұтан кәкке төміген ордылар. Сехили Екатерина Мосова кәпсир. Өссе аспыт үйе 6-10 сылларыттан сақасырын учонайдыра бөкора рырыны деринlik үйреттен барбыттыра. Ужорнан берелер гыры очолорго кенлик таргамыт боллагана билигин сүйчеке кии онлук диагностага биллер. Оларен кенеги кемге гыры истутула уларыян эти сини сыя бая биллербекке уоран кебретер болла, этине атын ербе ырыларыттан арарар устурда. Патогенности данного вируса и иммунитета, они, значит, как-то уравнялись. Возможно, стертые формы, значит, обусловлены тем, что вирус дремлет. Он дремлет, но он остается в популяции. В этом направлении идут исследования дальнейшие. Сыныян чинчиен үйретии салганан Билигин Доробия институтын учуонайдыра кәкке төмігі оңордулар. Бастытан туран ДНК-га ген участагын чөпчылатлар, итенне учуорнан берелер бакорар ырыны үескетен сөптәк геннары бахардылар. Учуонайдар кең өрөттәк научный үләне Америкага вана Новосибирскайга бар бир иделяхтарын кытта ыттылар. Талгы булана бу геннардан ханны ген бу ырыны үескетерин дальше өрөттәк тахпыт. Бу Новосибирскайга ме дальше тохтубут он Америкага дан биоинформационная обработка ден оңорохтахпыт. Кетен көрүү үйрети өссе бир ситихите саң мутациялах гені булан быхары болар. Ушуонайдар этелеринен бу генодинамин 2 ден мутация атынырыга эмек өстөр. Онан мантан салгы научный чинчи өсседиринген МТН сағанималара тобулуқтарын сөп. Семейный ырыларга холбор ханныкер бир мутация көлөнеттен көлөннага көһөнигер. Оны болланы холбор ити мутацияны тохтотор курдыкыны гентен эмоңоллар боллага ди. Ити ажакай үлэх элбэх үлеттен неме таккар ди. Он сразу оңоллуват, конечно. Это будущее. Онтон чугастағы бұланы ыллаққа бәсейін сүрбе үс сүрбе төткіндерігер Жокускайга бакора рырыны үйретии МТН туғынан бәхес научной практической конференция ұтылыға. Манна Америка, Канада, Москва, Новосибирскай корат учуонайдара кыттыны ылықтара. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Сақат телевидениеде, Жокускай.